puso ya tlhomamisa maikaelelo a go dirisa maranyane mo tsamaisong ya theko ka ngwaga wa 2027, banana ba kereke ya Sabata ba tsibogela tlhaelo e setšhaba se itemogelang ya madi a mmele. Ditirelo tsa kgotla ya ditsheko kwa Francistown di kgoreletsega mabapi le go gogagogana ga mmelaelwa le ba molao fa metshameko ya sejana sa AFCON 2025 e dira ditso ka go gatisa koketsego ya babogedi go menagane. Dikgang tsa Lesedi Television di go kopanya le nna Thaba Metsimabe Wetsho Madume. Mothusatautona Ndabagawalatlhe o supile fa lefatshe la Botswana le ikemiseditse go bo le simolotse thulaganyo ya go tsamaisa theko ka maranyane ka botlalo ka ngwaga wa 2027. Gawalatlhe o buile se kwa phuthegong ya bana le seabe mo thekong ya dithoto tsa setšhaba mono ga borone bošeng. Mothusatautona Ndabagawalatlhe o tlhalositse fa lenaneo le le rulagantsweng la go reka ka maranyane le tla tokafatsa thulaganyo e le fokotsa ditshenyegelo le go tokafatsa go ba mo pontsheng ka fa madi a puso a dirisiwang ka teng. O ne a tlatsa ka go supa fa tsamaiso eo e tla simolodisa go dira dikopo mo maranyaneng le gone go atolosa ditshono tsa go ikopela ditiro tsa puso ga mmogo le go nonotsha tlhokomelo ya go lebelela fa dilo di dirwa ka boikarabelo. Lenaneo leo ke karolo nngwe ya maiteko a puso go tsamaisa puso ka maranyane e maikaelelo a yone e leng go tokafatsa bokgoni le go ngoka tshepo mo setšhabeng le go dira gore theko ya puso e nne ya segompieno. Bašwa ba kereke ya Sabata kwa Mopane e leng ka fa tlase ga South Botswana Conference ba tla tshwara letsholo la go aba madi a mmele ka matlhatso kgwedi ya Mopitlwe e le malatsi a 21 e le karolo ya go ipelela letsatsi la kereke eo la bašwa lefatshe ka bophara. Ba dira se go tsibogela tlhaelo ya madi a mmele e lefatshe leno le tsweletseng ka go itemogela. Letsholo leo la go aba madi a mmele le tla tshwarelwa kwa Sefalana Shopping Complex kwa Mopane. Moeteledipele wa bašwa ba kereke eo Lesedi Bogatsu o tlhalosa letsholo leo ka botlalo. As we all know, on the 21st of March 2026, the World Adventist Church will be commemorating the Global Youth Day under the theme Communion in Action. And as the young people from Mopane Church, we have come up with an initiative of a blood drive that is going to be held in Mopane on the 21st in Sefalana Shopping Complex. So as young people of the church, we are saying, let us come together, work with the community, work with the nation to fight some of the challenges that are faced as a country. And we all know that one of the big challenges that we are facing in Botswana is shortage of blood. We always scroll through our social medias, Facebook, wherever, and we see the pleas and the requests from the nation of shortage of blood. People are looking for people to donate blood for them. And as the young people of Mopane, we have hearkened to the call, and then we said, let us come up with initiatives. How do we respond to this challenge, to this problem? And therefore, on the 21st, we'll be gathered from 9 a.m. to 3 p.m. together with the Blood Transfusion Botswana and the community of Mopane at large to help and to try and help, combat this challenge, this problem. We're not only going to be doing the blood drive, of course we are going to be having lessons, health lessons, where we're going to teach people different ways of how to live healthy. We're going to be doing minor tests in blood sugar and everything. Therefore, let us come. This is what we are saying. We're calling out playing with the community, surrounding areas, Mopane community. Let us come, join together. Let us do this, not only for ourselves, let us do it for the nation. Thank you. Ditirelo tsa kgotlatshekelo kwa Francistown di ne tsa ema ka nakwana morago ga gore mmelaelwa yo a neng a itshupile fa pele ga lekgotla a lwantshane le ba molao. Mapodisi a na patelesega go tsereganya mo tiragalong e go begwang e tsere metsotso e ka nnang 30. Go bolelwa fa go ne ga tsoga tlhakatlhakano kwa kgotlatshekelong ya ga Makastrata kwa Francistown fa David Hollard yo neng a itshupile fa pele ga lekgotla ka molato wa go tlhoka go itshwara sentle mo setšhabeng a na dirisa dikgoka fa lepodisi le ne le mo atamela ka lekwalo le le mo fang tetla ya go mo tshwara. Ba bone ba tiragalo ba supile fa Hollard a ne a goa ebile a gana go tshwarwa mme
seo sa tsosa ntwa e tseneletseng le basepodisi e neng ya kgoreletsa ditsheko di le mmalwa lebaka le ka tshwara metsotso e le 30. Basepodisi ba ne ba kgona go tshwara Hollard mme ba montsha mo kgotlatshekelong morago a boa a patilwe ke mmueledi wa gagwe. Kgang e tswa mo go Maleke Mohe yo o latofaditseng Hollard ka go dirisa dikgoka mo go ene kwa ofising ya gagwe ka kgwedi ya Firikgong mo ngwageng wa 2023 ka maikaelelo a go mo tlhasela. Hollard wa mangwa le ditiragalo tse dingwe tse di fetileng di akaretsa go tshosetsa mmegadikgang le go iletswa go emela tsheko a le kwa ntle ga kgolegelo tshimologong ya ngwaga ono. Toropo ya Francistown e ka bakanya le go godisa itsholelo ya yone ka go tshwara moletlo wa go supa dikoloi tse di farologaneng e le wa ntlha mo ditsong. Tiragalo e ne e kopantse ba ba supang dikoloi tsa bone ba feta 30 le barekisi ba dikoloi ba le 60 go tswa mo Botswana le Aforika Borwa. Ba bontsha dikoloi tsa bogologolo le tsa sešwa. Ratoropo Gaone Majere a re mohama wa dikoloi o na le seabe se segolo mo go tlhameng ditiro le go rotloetsa madirelo a tshwana le ba diinšorense le dibanka. Morulaganyi wa moletlo Joseph Kangere o supile fa ba ne ba ikaeletse go supa bokgoni jo bo iseng bo dirisiwe jwa Francistown le go thusa go godisa itsholelo ya toropo eo. Barulaganyi ba solofetsa go dira moletlo o wa dikoloi gore o nne tiragalo ya ngwaga le ngwaga. Fa jaanong re lebatsa mafatshe a sele, lefatshe la Nigeria le lwantshana le go runya gape ga letshoroma la Lassa fever mme badiredi ba botsogo ba supa matshwenyego le fa ntswa go na le kwelotlase e potlana ya batho ba ba tsenwang ke letshoroma. Lekalana le le itebantse le twantsha malwetse kwa Nigeria le supa fa go begilwe fa go nnile le dikgetsi tse dintšha di le 65 mo bekeng ya bofelo ya kgwedi ya Tlhakole, go tswa go di le 77 mo bekeng e neng e feta. Le fa go na le phokotsego, dintsho tse di bakwang ke letshoroma leo di godile go feta ka 23% go feta palo ya dintsho tse di itemogetsweng mo pakeng e e tshwana ya ngwaga o o fetileng. Bagolwane ba re koketsego eo e bakilwe thata ke go diega go ya bongakeng ga mmogo le tikologo e leswe le go tlhoka kitso mo metseng e e amegileng thata. Banana ba dingwaga tse 21 go ya 30 ba santse ba amega thata fa go anama ga bolwetse mo badiring ba botsogo le gone go tsweletse ka go oketsega. Letshoroma la Lassa le lemogilwe la ntlha kwa Nigeria ka 1969 le anama thata mo kgaolong eo le anama thata ka go anama le dijo kgotsa dilwana tsa mo ntlong tse di kgotletsweng ke sikaloopeba. Le fa bontsi bo itemogela dikai tse di seng bogale kgotsa di sa itshupe gotlhelele, dikai tse di masisi di baka go tswela madi mo teng le leso fa di sa alafiwe go sa le gale. Bagolwane ba oketsa maiteko a go tsiboga go akaretsa le go baya seemo leitlho mo go tokafaditsweng, go latedisa batho ba ba amegileng le go romela ditlhopha tsa tsibogo e bofefo kwa mafelong a amegileng thata, ga mmogo le go aba didirisiwa tse itshireletso kwa mafelong a botsogo. Ditso ka jaana go itemogetse kgolo e tona mo babogeding jwa sone lefatshe ka bophara. Dipatlisiso tsa ntlha di supa koketsego ya diphesente di le 60 ya dipalo tsa babogedi lefatshe ka bophara, mme se se dira motshameko wa sejana sa AFCON nngwe ya ditiragalo tsa metshameko tse di golang lefatshe ka bophara. Mokgatlho wa kgwele ya dinao wa Afrika o tlhalositse fa koketsego eo e okeditswe ke go atolosiwa ga kgaso lefatshe ka bophara le mafaratlhatlha a anamisang kgaso, mme mafatshe a tshwana le United Kingdom le Fora a di goga kwa pele mo kgaolong eo. Tirisanyo mmogo le ba IMG e ne ya oketsa palo ya balekane ba kgaso ka diphesente di le 50 fa e bapisiwa le kgaisano e fetileng, mme ya thusa go bona ditumalano tse dišwa go rala Asia, Europe le America. Babogedi ba ne ba feta mebaraka e e tlwaelesegileng, mme didikadike tsa batho ba ne ba reetsa go tswa kwa Brazil, Mexico le go rala Europa. Makgaolakgang a le nosi a ne a ngoka babogedi ba feta didikadike di le 3 kwa UK le ba ba fetang didikadike di le 4 kwa Germany le kgogedi e nonofileng thata kwa India. Lekgotla la CAF le supile fa go oketsega ga kabo ya lefatshe le tlhagiso ya diteng le gone go dirile gore go
go nne le tlhatlogo ya diperesente di le 65 ya go bonala ga bobegadikgang ga balekane ba letshwaokgwebo, mme seno se tiisa AFCON 2025 jaaka kgatiso e e bonwang thata ya kgaisano e go fitlha ka jaana. Dikgang tsa rona di felela fa ke Thabang Metsimabedi.